Nakuyom, nga aldaw, nasipungat itangatang. Dua nga aldaw nga agararbis ka nagtutudo. Naglilinis ba si Terubayan, linisan nagiti Arubayan, kan kita nagiti sisimpa. And yet on this situation, kan kakasta iti panawan tayo. My mind and my heart was reminded of a horrible situation that happened one time dito diya. And that is the time where the Lord judged the earth by flood. It was a time where the people thought they could do whatever they like. Rami doon dati kayat da ininom magbarbartak, biso dita. The Bible says, nasaktan niya po Diyos, it hurt the Lord so much to look upon His creation. Dagiti persona kan dagiti tao nga nagdadakas na di tiyempo. Yet uray no kasi the Lord extended iti mercy na kanila. That for 110 years, God sent him a man ni Noah, preaching the message of repentance, preaching the message. Tapno matarayan dati Ukum iti Diyos, ente ko nada, katok ka, turbo, sakit tilapayag, giginat mo man sa. And the people was shocked. Later on, after 110 years, bigla nga matumpal, din baga ni Apo Diyos kininuwe, ako nada, nagturumatan, makaluban iti tangatang, dumanon matan iti ba iti da iti flood iti banbantay, nakaluban iti lubo. And the people who said katok, paunuganda isuda di arka, ngay naramid arko, ngay naramid ni Noah, but it's already late. It is a glimpse, and it is a reminder dito sa utiato. Iti book ti Matthew chapter 24 verse 36, 37, 38, and 39. Kunanagay, but of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating, drinking, and marrying, and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will the Son of Man. So will also the coming of the Son of Man be. Kunanaya po Diyos. In the book of Matthew 24, here is the king that has been rejected by the people. And this king that has been rejected will come, agsubliso na, and he will judge. Ngayon nila accomplish dagiti plano na after his coming. But just like iti panagumay ni Apo Diyos, and just like the judgment nga napasamak di tiyempo ni Noah, that is the same thing that will happen later on. Iti panagumay ni Kristo Jesus. After hearing a lot of messages ng nagsubli ni Apo Diyos, people will be shocked. Ni agpay sumot kaya. Kunak kedino hangag paypayso. Kunak kedino kalokon niya. Kunak kedino is istorya pupugot lang ni in my month. After enjoying the gitiragrag sakit ng imas iti basol, kan bisyo diti daga. Makiptut ng tulatan. That there will come a time. The coming of the Son will come. And they will be shocked later on much more. Nga a judgment in the hell nga sumaruno. And the judgment the lake of fire would come later on. Nga madusa ng tuday. Kung nati tao, panungatawon nga na kasabarita, awan pa yamat. Yamang tatawan pa. Ano yung maisunan? Kanya nga itibagsak mo dito. Dumalan ka the great 7 years tribulation. Numatay ka pa dyan, mapangka iti impyerno, and you are reserved for the lake of fire later on. Oh my friend, why waste your time kung napay nga sayangam iti tiyempo? Wasting everything iti life mga wan ni Kristo Jesus. Dipirin sa lata nga ada ni Kristo Jesus iti biyag mo. Dipirin sa lata nga ada isuna nga isu ti paglinungam mo. Kan isu ti pagdawatam iti salak nimo.
Iti tiyempo ni Noah tinang ispal kanya da iti Ukum is the diti ako nga diay. Nung timang ispal iti tao iti impierno ket nangat-ngato kan mas manakabalino diato. The Bible says there is only one that can save you from the judgment to hell. And the Bible called and named him. His name is Jesus. And his finished work, the cross, the Calvario, is sufficient. It is final. It is powerful to save any man ngagtalok. Di narami na di Kristo Calvario. Di arko nga di ay kat iladawan na ni Kristo Jesus. Di Kristo Calvario. No di arko nga di kat inispal na isuda iti lasag na iti ukum iti flood. Ni Kristo Jesus ngiladladawan na ispalan na isuda. Iti ukum iti impyerno. Kapsat. Agtuturo tata. Nagararbis. But be reminded of the greatest Savior that will save you, that will spare you. Iti ukum iti impyerno. And just like the tiyempo ni Noah, that is the ark. And in the New Testament, ladawan na kada tayo. The ark, kamang ispal, iti kararwa ti tao, hanlang at ilasak. Greater than the ark na naramid ni Noah is Jesus Christ. And anybody nga adak ni Kristo, haan nga relihiyon, ti kung kuna na jay, ti adak ni Kristo, kung relasyon na ni Kristo, they will be spared from the judgment iti Diyos. Tangkam ka nayom ni Kristo Jesus. Matalot isuna. Mang isalakan isuna. Kung umanay tinaramid na. Nutalkom. Nga isu. Mang isalakan. God bless. Kapsat. God bless.